pen kachiri mekjia phan DDMA a hin pen mai kang ni Anjahi thialong coronavirus ake so pen kachipa jogjia phan ake joy pen maskeron Habit ignar don priahem kipri Kardom pini prime damalong pen nili samijili hansepi non bertang ton pen arjik tha non malom perthea dangkache thangplup lapen kapati hurnut coronavirus aputha kachirok toke do japan kedamtang therini phai kretrok arni district disaster management authority ahin pen DCSI hemalong maikangni Karbi Anglong Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia pen kachari pon bangso mai along mai ke pha alam the puthak DDMA ahin pen si chupari dengpon mai along Karbi Anglong arlo ke do an lo charle ahem mate school college university pen danglong lamarjan ke lang ahem gym do an ta theory ni phai inko research cap arni ana bangke malom so phan inkir pon checkpo Magistrate Health Lapen Raikom Saikhi Chelangsi Dipurong Supi Arlo Kedo An Hotel Ajo ke Sanga Hotel Kedo An Along Langtarlip Padoponji COVID-19 abor kedo tang along rimate kaprek adet pen kewang lapen India Estate along pen kewang si hotel along nang kesang dokok pulote adim along kapang terasai kedeng serak Japan hotel ahem puapan pachini ponpo Assam pen kaprek estate along kacharli dampen ahem kachewang atum do an aphan nini angbong amen pangromsi Deputy Commissioner Asai Hemalong Kapali Damjia Phansi Pachini Pon News Desk Report Karbi Anglong Live Therepo ni phai kretrok si arni manjahi chialong Sen Maholder and Supplier Association lapen manja police station atum chepatir pipon si coronavirus ake sopen kachari mekjia phan ake joypen maskeron Bangso Saikedeng along SMSA mai phukang changterang Konchun bang Roshan Timung Rapchun bang Premson Killing Bidisar Jackson Kramsa lapen manja police station pen sub inspector mate second OC Arong Piatumpen kapatir pipon non malam kaphere meme perthe adang hor ki chodot coronavirus pen kachapa jog donjia phanpura paksuri si maskeron panjia phan chisekpon sita coronavirus labangso ke soher kang tangra ka jog Guwahati Nagaon Dimapur Diphua Hithian ta maskelong ledera jog pakpharo phli ansi ronponlong chotlo Bangso coronavirus akeso angthe kachini je phan SMSA mai phukang jangterang pen thanbachini pon Coronavirus kisu ke muni tum jasmet abang chifu bang kisu tum ki ora dimben aku lasu kecip angkroi lah hai keciro jo ni pensi coronavirus ke kaciun pulo pasi coronavirus kecipi yogi phange isi ke face mask duwek nahi mahang lo mask duwek nahi nomor isi hini bangke itu iri charsam pami nahi coronavirus kisu ke lake jasmet itu kisu kilong lo pute emi kikudui ilang joy suangi kis asi kahari langsung non mat coronavirus kipas kisu kipami kan jasmet vaksin mate dawai avela singjam kipami dawai ben pipo aku kisu kipami dawai ben pipo hala kisu aboron kelang ben sinon make treatment dom setalas of virus pawir deji pami deji ko bangke non mat medicine avela si jasmet pneumonia son man deta idha tuman kisu klang pe dei dah pukelang pen susiden nang nak tahe damdong kisu dokok sin jasmen non coronavirus kisu ka chinglit ke pneumonia pen da chinglit ko singjam kasi kepasi afu asi hari lahai pen ka chinglit do lasi lahai kisu si non mage pami uncho Manja hithi kularajo masake joy pen ron pandera phi basarlo tami rondun kapajut si Sen Maholder and Supplier Association amithang asai hemalong sangti kar thang gari kaparting atuma phan lapen osomaratum phan anta ake joypen masron pon Diphupen Roshan Hanse Karbi Anglong Live
Kedam tang theraponi phai kretrok arni mokhima rong along habit ingnar don phlia hem prisi penangan hormu hortar kapanahok tekang. Kedam tang theraponi phai kretrok arni ajo por phai circuit malong Johnny habit ingnar ko pili aroy nang kapsi mokhima rong along katiki anok un ancho tekang si rong arlo nang luchoklo. Laso hot rong arada tum karplong jiaphan bor ilo bonta aingnar Johnny ang thin ke theklo ajok mokhima rong amekar babu be Suresh Ronghang, Judu Bordoloy, Lapen Surya Ronghang atumahem Pripidaklo. Laso hot hem ahormu hortar kapalang no pendanglok, biribit hungarlo cho e cho som ahormu anta kecho panahok pithailo. Kisung ke phove kabang phuatum Karbiang Long Autonomous Council nang lang charisi, kirap nang pajar tekang nang jipusi, alang litum kachuning rui pado. Birta ke tak boma porahut anke, dongkamukam forest range atum sitame kahomridam avelang. News Desk Report, Karbiang Long Live. Vomut vokan mesen pensi, lahonjar jari phangcho arong along ningkan phopene phong jangre rong kim rong karkli kapachun. Chinthong MSC angkang lahonjar jari phangcho arong along kedam tangar ni penta ningkan phopene phong jangre rong kim rong karkli ajutang padopon bomlo. Lason thak si piningkan an lingkan phonang le thusi puthat theraponi phai kretrok si arni labangso jangre rong kim rong arkli dunlo. Kurusar sar burarong hi pen Japon lensi rong amekara tumpen ada bapor chinglu jingthi je pangther et pensi labangso rong arkli ponlo. Arnama phan kardom kardi padopansi rong asar rong amekar sarlar doan arnama hirjumi chahangrinti. Karkli chope jo sayalong VDC Chairman Basak Ropen Danglok rongbe rong thak man peng kedo abang thuatum ta chitong dun. Ulukunchi pen himari rong par Karbiang Long Live. Pini pranta berta ke lapan sekang tonik lo dome thak me kardom.